Huvo ya nhlawulo IEC va ri va lulamile ku fambisa nhlawulo lowu ntshunxekeke wa vhiki leri taka. Mavandla ya tipolitiki ya hume hi khiti tiko hinkwaro ku ringeta ku khorwisa vaaki ku va vhotela. Vaka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Khomixini ya nhlawulo IEC namuntlha yi pfule ximfumo ndhawu laha ku nga ta tirhiwa kona mbuyelo wa nhlawulo lowu nga ta va kona hi Ravunharhu vhiki leri taka, laha mavandla tipolitiki, vahlaleri na vuhangalasi bya mahungu va nga ta tirhela laha ku kuma mbuyelo wa nhlawulo. I ro sungula ku va ku ta tirheliwa laha eGallagher Convention Center eMidrand. Without this partnership, this constitutional encounter for citizens in the world would have been impossible. Remarkable is the joyous atmosphere created by South Africans at the various missions. The patience displayed also served to indicate their commitment to vote. This is the spirit that we need to take into elections next week. We need to be patient and create a joyous atmosphere at the voting stations, for elections are also about celebrating our common nationhood. The logical progression in the unfolding electoral process is to provide registered voters in special circumstances an opportunity that they too are availed an opportunity for political expression. We have a model of democracy that recognizes the need for those in special circumstances also to record their choices. Our electoral scheme is not an exclusive preserve for the fit and healthy. It is rather a constitutional encounter for all registered voters. The Political Liaison Committee has remained engaged and ensured that there is no step that we take that is not consulted, that is not open to transparency, and that is not that escapes inclusivity in its process. The presence of domestic, regional, and international observers, the members of the diplomatic corps here, the representatives from the state, that is the executive, the judiciary, and the legislature, the traditional leadership present here, organized labor, organized business, the media, faith-based organizations, civil society organizations, and our partners and sponsors speaks volumes about your anticipation of this enterprise that will be unfolding in the next 7 days. Your vigilance in this journey of preparing the 2024 national and provincial elections will remain an immense contribution that you can make wherever you are and whatever you do. Vaaki va KwaMhlushwa eMpumalanga va kombele President wa ANC Cyril Ramaphosa ku tsundzuka nhlupheko wa vona. Vaaki va tshembise Ramaphosa leswaku va ta votela ANC eka nhlawulo wa mani na mani vhiki leri taka. Ale ANC tirhela vanhu va la South Africa. Iendla swo tala. Iendla ku ri vutomi bya vanhu bya hina byiva vutomi bya kahle. And ANC se endle swo tala. Hi sungule hi Mkhalabye Nelson Mandela. Ute loko a nghena ava president in 1994 a kuma ku ri vanhu lava nga kula vakhegulu na vakhalabye a va nga kumi pension yo lingana na leyi a yi kumiwa hi mabunu. Bona a va kuma something like 600 rand every 3 months. I khuphula Mkhalabye a endla ku ri ringana
namuhla vanhu lavakulu vakhegulu na vakhalabye va kuma pension yo fana. Apartheid liya a ri kona, mkhalabye Nelson Mandela u endle ku ri nga vi kona. A hi mu beli mavoko hi mu khensa because u sungule swilo swa kahle. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u byele swirho swa vaaki eKwaZulu-Natal leswaku vandla rakwe ri na makungu ya ku lwisa ni ku hunguta vugevenga na ku pfumaleka ka mintirho ku nga swiphiqo leswikulu swa vaaki leswi va rilaka ha swona. It's a very intense campaign, the last 7 days now, so we're in the home stretch, so lots of work on the ground. But yes, it's the usual problems, crime, unemployment, and terrible service delivery, as well as very big worries about the future, things like healthcare in the country. I've just been with a family now who were victims of crime. They had a home invasion where they were roughed up and beaten up, and they had their goods stolen. To date, 4.5 years later, the police have not come to take fingerprints, they haven't done identikits, and this is indicative of the response we received in Parliament, where over 5.4 million cases have just been closed due to lack of evidence. Well, of course, you're not going to have evidence if you don't bother as the police service to come and gather that evidence from a site like this. Unemployment. I met a young woman this morning who is not employed. She's desperately looking for a place at university to study supply chain management. She cannot get a place. These are all the challenges facing people here, and obviously we've got a plan to fix these things. That's the good news in this elections, that many of these problems are man-made and they can be fixed with the hands of man and woman that are working together to find the solutions. And we believe the solution lies on the 29th of May by using the vote to be able to change the circumstances and write a new future for the country. So there's enormous hope, and if we pull together, I'm convinced that we can turn South Africa into the magnificent place we know it can be. President wa EFF Julius Malema u tshembise ku rhangisa mhaka ya mati na mintirho emahlweni ka xifundzankulu xa Limpopo loko vandla ra yena ro hluleka nhlawulo wa May 29. U tshemba leswaku vandla ra yena ri ta hlula eka xifundzankulu. Malema a vulavula na vaseketeri va vandla emugangeni wa Maboyi kusuhi na Mankweng handle ka Polokwane. Ya tseba gore baswa ba Polokwane, baswa ba Maboyi, baswa ba Magyatshweni aba kire mishumo, aba bereki 50% ya hodimo, a hona mishumo inchiwa ka difane, batho ba rena ba sena metsi, ba inwa metsi le diphoofolo, ba re tshwere jwalo ka diphoofolo. Re nyaka gore go be le metsi motse ka motse, e ska ba gore metsi re a lata mo thepeng ya strateng or metsi a re etela, metsi a tshwantse a be ka mo motseng wa mongwe le mongwe. Ku rhula na ntirhisano i swa nkoka hi nkarhi lowu wa nhlawulo. Namuntlha swirho swa nhlangano wa tin'anga edzongeni wa Afrika a va hlengeletane eka Mavambe ku ya phahla. Tin'anga va kombela ku rhula na ntirhisano eka maAfrika-Dzonga hi nkarhi lowu wa nhlawulo wa vhiki leri taka. Timhangu ta madzolonga na ku hluleka ku tiyiselana etlhelo ra tipolitiki swi vikiwile eka tindhawu tin'wana eLimpopo ku yo sala vhiki ntsena ku nga se va na nhlawulo wa mani na mani. Hi Sonto vanhu vambirhi ku katsa na n'wana wa nkaye wa malembe va duvuriwile no vaviseka hi madzolonga exikarhi ka ANC na vatirhi va EFF eSeshego. Madokodela ya xintu va ri i swa nkoka ku vitana Mukwembu leswaku ku va na kurhula hi nkarhi lowo vhota. Leswi swi nga endleka siku a swi khoma kahle tanihi tin'anga, so a hi phahla ku kombela ku nhlawulo a wu fambe kahle, ku nga vi na tinyimpi, nhlawulo wu va lowunene ene vanhu va twisisana. Loko munhu a mbale xikipa xa political party yin'wana wena u mbale xin'wana emakwenu wa wena ko va political party ntsena, leswi vula ku mu amukeli mu tshika a campaign. Madokodela ya xintu ya ku huma eka matiko akelana va ri kurhula hi nkarhi wa nhlawulo laha tikweni eka nkoka eka matiko ya vona. Hi kombela ku rhula a misava hinkwayo, hi kombela mintamu ka maphorisa va tirha ntirho wa vona,
wa ku lwela ku va sirhelela leswo biha ni tinyimpi ta kulwa lomu tiko la Joni ni matiko hinkwawo ni man'wana lawa ma nga ni a ku lwela a ku va ni ma-election ya vona amaelection wa mafambi khwatsi hi kombela ka mikwembu hinkwayo leswaku yi veka kurhula hi famba timbilwini ta vanhu lava hi ya vhota hi vuya ni mavhoti lamanene kutala a yi tele ku ta phahla ku ri mikwembu ya hina yi pfunetela vanhu va hina hi mhaka ku ka leswi nga endleka xa ku vanhu va dlayana a yi rhandzanga hi vanhu we are one, we all one. Va tlhele va sola swiendlo leswi vikiweke swo onha tipostara ta nhlawulo. Murhangeri wa AFP Velenkosi Nhlabisa u tlhele a tiyisisa leswaku vandla a ri na wona makungu ya ku tirhisana vandla ra ANC eka mfumo. Vandla ri kombele xirho xa rona loyi a nga nghena eka xitulu xa vumeyara eka masipala wa Umvoti hi ku pfuniwa hi swirho swa ANC kusuka eka vandla. Nhlabisa a hlamusela hi makungu ya vandla ya ku vumba vuxaka na mavandla man'wana endzhaku ka nhlawulo wa vhiki leri taka. Our target is between 1.8 million and 2 million in order to lead the KwaZulu government, in order to be part of the executive in the Gauteng province, and also be part of the government at a national level. The political parties will have to accept that when people have spoken, their will must be respected. And I have confidence in our security in our country. Mahlweni mahungu ya SABC. Kuna ndyangu un'wana eSoshanguve n'walungu wa Pitori lava nga wela ekhomba ra ku dlawa ka xirho xa vona. Wajaha wa vona u baleseriwa a lova kona eSoshanguve. Ntlawa wa tinsulavoya lava va ti endla vakhandziyi va thekisi va duvule muchayeri na mpfuni wakwe ni ku phangela vakhandziyi. Vinyi va mathekisi va kombele tinsulavoya ku fambela ekule na bindzu ra vona handle ka swona va ta rihisela hi ndlela ya vukarhi. Ndyangu un'wana eSoshanguve u tsemeke nhlana. Muchayeri wa mathekisi Jack Rametsi u baleseriwe hi ntlawa wa swigevenga lava va nga tlhela va n'wi tekela thekisi leyi a yi chayela. Rametsi yena a hlayisa n'wana wa yena wa nhungu wa malembe, vatswari va yena vambirhi na vasesi va mune. His death has really affected us very much because he was everything to us. We were depending on him. We were looking forward to big things from him. I'm calling for justice, and then I'm calling for help from the SAPS. In short, maybe if they can be more active, maybe this crime will end. Vatswari va Rametsi va tsemwe nhlana hi mhangu leyi. Sweswi va lava vululami. Nga ikutlwa ke le betere ha ba ka tshwara batho ba ba bolaile ngwana ka ba bona ka matla ka ba ne ba tshwariwa ba punishiwa nka khotsofa. Jack Rametsi na vatirhikulobye va hlaseriwe no dlawa eka patu ra R80. Swigevenga swi khandziye thekisi onge i vakhandziyi laha endzhaku va nga phangela vakhandziyi lava a va ri eka thekisi na ku tlhela va balesa Rametsi. Rametsi u lovele exibedhlele. U lahliwe n'hweti leyi nga hela. Xiyenge xa mathekisi va vula leswaku mhangu leyi yi siye vakhandziyi va karhi va chavela vuhlayiseki bya vona. Because these people come from wherever they are coming, and when they reach R80, they start to act now. So we want to stop and search. Most of these people who are doing this, they are not speaking South African language. So we don't know what must we do when people are speaking their own language in our own country. We felt threatened by them. Unfortunately, we cannot allow that to happen to our taxis. Vinyi va mathekisi va kote ku kuma mune wa swigevenga leswi na ku tlhela va swi yisa emaphoriseni. Xigevenga xin'we xa hatale na nhova. Ntsevu wa swirho swa mintlawa ya vugevenga ku katsa na phorisa rin'we va khomiwile malana ku dlaya swirho swa ntlawa xikan'we no kumeka na swibalesa na maqulu leswi nga riki enawini. Lava ntsevu a va ri ekhoto ya Thohoyandou namuntlha nakona va tatama va ha ri exitokisini ku kondza siku ra khoto leri landzelaka. Ku tlula 10 ra swirho swa ntlawa wa vugevenga va dlawile ka nhungu wa tin'hweti leti nga hundza. Pimani Baloyi wa vika.
Vahehliwa va yile emahlweni ka khoto hi minkarhi yo hambanahambana. Khoto yi sungule yi vitana Thabang Mabule, Nchaveni Ndonyane na Njabulo Mkhize. Ndonyane yena i phorisa leri tirhaka exitichini xa maphorisa xa le Diepkloof eGauteng. Lava nharhu va langutana ni nandzu wun'we wo endla xikungu xo lava ku dlaya na wun'we wo dlaya. Muhehliwa lowun'wana Ntevezeni Mamida yena u langutane nandzu wo dlaya, loko Mbuso Ngubane na Ernest Nevondo va hehliwa hi ku kumeka na swibalesa na movha swo yiviwa. Va xiyenge xa vuchuchisi va vula leswaku milandzu ehenhla ka lava ntsevu yi ta hlanganisiwa ku nga ri khale. It's indeed true that the 6 suspects has appeared here in Thohoyandou Magistrate Court. They've appeared separately. They are facing different charges, but all in all, they're going to be joined together later on this day. And then the matter has been postponed for formal bail application for all accused, except one accused who's going to be represented by the legal aid. They're going to appear on the 24th, from the 7th until the 24th of June. Maphorisa va vula leswaku va ta emahlweni va khoma vahehliwa eka milandzu leyi. Vahehliwa va languteriwe ku tlhelela ekhoto nakambe hi siku ra vu-7 ni ra vu-14 n'hweti leyi taka. Epimani Balo wa mahungu ya SABC eThohoyandou. Ku khomiwe ntlhanu wa vanhu endzhaku loko van'wana va vatirhi va xinkarhana eka khampani ya ku rhwala malakatsi ya Pick It Up va tlule xileriso xa khoto. Vatirhi lava le ka xitereko va koxa leswaku va thoriwa swa nkarhi hinkwawo endzhaku loko va hundziwe hi swivandla leswi a swi navetisiwile. Kombisa ku vilela va koxa mintirho ya nkarhi hinkwawo leswi va kona endzhaku loko ku thoriwe vatirhi va 300 eka swivandla leswi a swi pfulekile, kambe ku nga thoriwi na un'we eka vatirhi lava nga kona va xinkarhana. Vatirhi va lava leswaku ku endliwa vulavisisi bya matholelo ma nga tirhisiwa, naswona va hehla leswaku ku ve ni vukungundzwana ni ku tholana hi vuxaka. Maviqasho bazoqala ngale 7 abazama baze bakwenze lokho, bathatha abafazi babo abathandana nabo babothi beyingcona buyibona kufanele bangene lapha ePick It Up. Namanje sisebenza la ePick It Up kwaqashwa abantu ngaphandle, sabona basebengene ePick It Up, abengene ePick It Up ayibula abantu abakuphi lapha kwathiwa ukhansela yenu letha abantu la nePick It Up for ngoba ngemali badiza ngemali. uDavid uthathe abantu bakhe ku list yakhe yokuthi yena baku ANC, nathi akasazi ukuthi singama ANC. Se xitereka xi na mavhiki mambirhi naswona xi siye tindhawu to tala ta doroba ra Joni ti lo byi hi malakatsa. Varhangeri va xitereka Barry va ta emahlweni no tereka ku kondza vufambisi ni ndzawulo ya vatirhi va ta ni xitshunxo xo twala. We are in a meeting. The demands are clear. They must freeze the posts of the 300 people. And then if they agree to that demand, and then investigate those 300 people that were recruited. And then the third one they must absorb. Satetano ku khomi vatirhi va 5 hi sweswo swo tlula swileriso swa khoto. Some of the perpetrators were not adhering to the interdict by getting closer to our facilities, and there are guidelines there that say they should be at a distance of about 100 meters. So because of that, they had then to ensure that the bylaw is enforced. So hence then those 5 arrests. Pick It Up yiri va tena ndlela ya xihatla yo endla leswaku malakatsa ya tekiwa no ntirho wu nga saleli endzhaku loko vatirhi va ha tereka. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara 18 rand 22 cents, pondo i 23 rand 19 cents, euro i 19 rand 19 cents, kasi pula Botswana 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,388 hi awunsi, platinum i $1,047 hi awunsi, nxavo oyili mbisi $82.14 hi mphongolo. Hi lawa a hi mkhomele wona namuntlha ku kondza ya hlangana vhiki leri taka hi Musumbunuko. Vukosi Mathonsi wa landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele riperile.
riperile a lungisile leswaku maxelo ya namuntlha ya khomele yini ku ta khanonsela maxelo yo saseka leyi hi langutisa kona kwalaha Uppington kona xifundzeninkulu xa le Northern Cape laha nga ta khanonsela na moya wo titimela kusuka kona kwalaha a xifundzeninkulu xa le Limpopo ku ya fika kona kwalaha Western Cape laha mpfula yi nga ta kha yi nghenelela loko hi langutisa kona kwalaha 60% kusuka kona kwalaha a Western Cape kona kwalaha Cape Town xikan'we na kona kwalaha Limpopo ku ta khanonsela moya lowu nga ta va wu ri kona eka siku ra mindzuku loko hi langutisa kona maxelo ya Gauteng ta khanonsela maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha Carletonville Joni ta khanonsela maxelo yo kufumelela kona kwalaha ka 22 wa ti-degrees xikan'we na kona kwalaha Pitori Brongospruit none ta khanonsela maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha ka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Limpopo ku hisa Lephalale xikan'we na kona kwalaha Thabazimbi Pilavile ta khanonsela maxelo yo saseka swinene kambe ta khanonsela maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwalaha Giyani ka Maphata ka Dzumeri maxelo ta khanonsela ku hisa xikan'we na kona kwalaha Phalavuro kona kwalaha ka 28 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ta khanonsela maxelo yo saseka loko hi langutisa kona kwalaha Skukuza ku ri na maxelo le hansi loko hi langutisa Maxixing xikan'we na kona kwalaha a Caroline Emelon na yona ta khanonsela maxelo le hansi kona kwalaha ka 21 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal Lady Smith ta khanonsela maxelo yo saseka kona kwalaha va Kokstad maxelo ta khanonsela ku kufumela na kona xikan'we na kona kwalaha Ulundi Richards Bay ta khanonsela maxelo yo hisa kambe ta khanonsela maxelo yo saseka xikan'we na kona kwalaha Mthatha laha nga ta khanonsela kona kwalaha ka 30 wa ti-degree xikan'we na kona kwalaha Graaff-Reinet William Moore na yona ta khanonsela maxelo le hansi xikan'we na kona kwalaha Makhanda East London ta khanonsela maxelo yo saseka kona xifundzeninkulu xa le Western Cape ta khanonsela maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwalaha Beaufort West xikan'we na kona kwalaha Hermanus ta khanonsela maxelo le hansi swinene loko hi langutisa na kona kwalaha Cape Town maxelo ta khanonsela ku va ehansi eka siku ra mindzuku kona Northern Cape ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwalaha Uppington Kurumani ta khanonsela maxelo yo saseka Sutherland ta khanonsela maxelo le hansi kona kwalaha ka 19 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Free State ku langutisa maxelo mo saseka na kona va Sasolburg xikan'we na kona kwalaha Frankfurt Kroonstad ta khanonsela maxelo yo saseka kona kwalaha ka 24 wa ti-degree kambe kona xifundzeninkulu xa le North West maxelo ta khanonsela ku saseka na kona Mahikeng ta khanonsela ku hisa kona kwalaha ka 24 xikan'we na kona kwalaha Vryburg Tosca ta khanonsela maxelo yo saseka xikan'we na kona kwalaha Potchefstroom maxelo ta khanonsela ku saseka xikan'we na kona kwalaha Klerksdorp hi swona swa hi mi khomele swona eka maxelo riperile